Ujumbe kere mogambi bowene ati thina yonthe ni Raila Odinga uria kugarire mawatho jawe kere thirikari ria riwathani na ya UDA because ndaba tutwachwaga thirikari ichi ndumo bara ba campaign rite President Ruto muno utoro tugite tukandu away with CDF kuma gicigo mbunge kia Central Imenti nke report ratito cia weru ria kwarietwo ni Mutuge Kare. Meru Town amwe na kwithirwa iri imwe ya town iria igukura bunene gukinyanga thaa 12 echiogoro riua riathwa manto zakagaruka nduka ikaingwa na antu bonthe bagaitia makutano kiuria kiria kinene ni mbigitumi Meru Town igwita mathaa 24 na makutano na biashara iriku mwanya jwa town na makutano ni mbio. Mwandiki wetu wa Nteto Wini wa King'ero na gichunji kia biere kia mutindwa riua riathwa. Nyuma kwa kuliunga ntere mwanya tia Meru Town antu awisekene ya stage ya Kensilvi kuonekete kwithira gwenkuchelia nkienda kumenya imbibe biongo bieta mbere ya nonto biashara irionekana weta mbere ya wethire na gukionekana kwina moyo mwingi muno ywa ke biashara. Ai imbibe biongo bieta mbere ya stage ya Kensilva nonto bwambi ni antu ake kwina moyo tuko town yonthe siriyo nereko daraniria na biashara barabete dhakia mbere biashara chio antoa baimbathere itomi bachelele antoa na te antoangie na ondu tango ya usiku zako ani oturara ni stage yetu batu tudairo tulia ai batu tukamata barabeja utuko wena mugeni oku umete onale umete we akinyo utuko batu kethira ngale kauma onale kauma Nairobi na nyuke ibaije ale omba gweka mtu ethirwe safe nia ondo akona ngale na nya ngale agakara mwanka gukie ondo kwena hoteli te kuingwa ndakacha nduthiria na nio town gutigena antu babega chemaniana DJ wa club kimwa wa Meru etwathira mathina yo tuko ya gento kia mbere security gote aidara itaitiora muno kwa atugeraia kwithira turina security beto kenda mantu jethara jagirite ora from the scratch ora you have to hit to get it. Rugendo rwetu iya kanende rwambiriria tibaba atwe twetetero makutano nyuma yetu kuthiulunga ntere mwanya tia Meru Town tukinyete mwanka makutano kuretera mbicha tiemwe kwa imwe bura kwithira gukari utuko wakinya makutano timenya mwanya yo tuko na muthenya ke biashara nontunya biashara bongo batitie mwanya yo tuko na muthenya ke biashara tio wena mbichira ndakuretere goro che town ya Meru werio chirikana na uiringanithia tia makutano we mugeni wakinya town iri yeleo kathwane makutano ni town ya Meru. Kwerekana makutano ethere mbizi mathaa 20 na iyoma toichionera na kulikethia mutegeri wichionere inyawe makutano tuko biashara barionekana weta mbere na biashara chio nduka kathomba kuonekana kuruorwa anto miangone yo ikiongela mwago na nkanya anto baraba njirene barionekana batena wasiwasi batena obwa iya muthenya buru atwaraniria bamwe ba biashara batwera siri chioni ireko makutano inakuanga very lively. Hizi sections zote unaona kuko na hizi street lights mahali kuko na watu sana hapa center mahali kuko na watu biashara zinafanyika mpaka asubuhi si hadi ukiangalia kwa njia bataka na onjereni anto abedira benjire na bagita biashara chia
hata watu wa pikipiki rate bei ya pikipiki Mwankaro kiri wakiwa na customers. Ndenda kumenya nonto boba achalelewete thiambere biashara chio tuko makutano na Meru Town. Meru Town kuri na sense ile ya Meru Town yetu ile ka insecurity fulani, unapata by saa moja biashara ile nyingi chingi. So by that mentality antu baba ingi batenda ko transact Meru Town compared na makutano rukwero ne antu ara ngari chiko kurukira 24 hours. Makutano nayo tu mwana town. Makutano no bati kuwerewa ino wantu baraba inge bari. No kuwerewa town na kunduka achingagwa. Makutano 24 hours. Eni tuko na indifference. Royo keye chunchi kia muthia tukaraniria bamwe batongeria banterei twikwe mibango yo ukiria town ya Meru no ekwereria town ingi iranene kana inye ekwereria makutano. Mwini wa King'ero, Wero TV. Kirero arere turontu kwena rwaturi kuria maoni ja kwizare kwigurure nkuchani iri gukujirwa biamene bya siasa. Maoni ja kwizare kwigurure nkuchanio iri gukujirwa biamene bya siasa itanambere na kwaraniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria endika gitene kaka ugeta kuraja tugachokera na rugono rwegie mwekuru umwe kuma ntere cha Karimene urethiritwa agitigwa mpione amwe na anabawe ni mwene wawe kumane nawe kwethirwa akireta mwekuru mweru. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri mututujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwikawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. I had the Funua promotion over the radio and I decided to give the Funua promotion a try. I tried over 20 times. Went to the shop, bought a soda, opened the bottle top, then there was a code inside the bottle top. I SMS it to 40111. You may be the next, don't give up, go buy a soda, SMS it to 40111. You may be our next winner, just like me. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyaburi ku aja Meru njona arwa tukuthongomia na maguricha tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonde yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Good evening and welcome to the
This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, Iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Jemwe ntere cia Karimene rwirirwa riera gicigone bunge kia Buri iri gatigatiga nkucanio nyuma ya mukuru kwirikana kwingata mwekuru wa mbere na anabawe na kubatiga mpione kenda kureta mwekuru wa bairi. Iromba riao nandi ni gutethirwa kugwata kioto kia rugairwao bakiuga ni bageretie kuthiria mantu jaja kinja ende gutiumbikite. Kakimutegi katumenyithie. Babuna Kariba Karimene rwirirwa rera barana muthuro munene baumirite kwithukira mwekuru umwe na rietwa Karwitha ura kwirikana na tonyerete muchwa nkirote na kumutunya mukuru kiutatina watho na nyuma ni kumutunya kira gintu giake na kumuingatia wake muchie mamwe twakwanga meanka kithumba mwanka na aru atukwenda kwana akiewe batwikio giatumatumira turiana bawe kwina bojuwe na arongina na banyina kwina mwekuru atonyere njewe na inwe tukwenda umagaruka nja mamwe twatonya njewe mwekuru uzo aunangirwa maguru imze wetu mwekuru arora kwa mwankara unangwa maguru mwekuru athunkumite na thina ararima miunde na thina arakuriana na thina na kite nyombe wende atirara ku mwekuru ngi no wejiri gutonya nja izi arume ibaba inge batine ekuru kwina arume ba ekuru ba bakwire
nete agachwe bara batina ekuru atonye ku mamu wetu kaeja wagikaro na nakite nyombegwe na titanitie ngogene tia miaka 50 na nkorokia thagika na uturo bwawe ende rasteri mtongo kweja gatonya nyombewe nkuririte njeze twaita ngugi guku lakini miaka ere thiri baba narekire kugura mwekurungi narekia kwinga mami na batu atwenga inyanjeze tutiomba kuruka au lakini nkuga baba na twere atwendete bwega kinya kuretha kwina thina je yumaneti ya mwekuruzo no tumite baba atwenga na mwekuru agatia thaya turamwete kanya agatia nande twinawe pamba tubamba aturi bakiaria baruga mwana kwithirwa ibaringite riboti kirite ngobio karia mwekuru ino akaremerete muchi wa itha kesi twetete kwa njuri itwetete utena tuteringite ripoti nande atoigwa twanoga njori yango negite na uga mwekuru na wengwa thikirite abatere kumanja mamia gacoka ende kuringana ora abenganetie baba batomba kwaria ibaumite abeta konjuri ibaumite abeta kochibu ibaumite abeta mwanka kwa ndisi akaritotherete akawote kyo kiarairwa nje muntu babu etaiburite muntu nja akiaria Grace Nkirote ora nwe mwene muchi na kuromba thirikari tonyere mantu mamaone no agioto giake ndekera mukoro inya twagura miunda twakafurati igere emwe mugange tutwa akaranda nande itwana gwika akamukai mwankera ito thirikari itoroya ntobeto mindia mbeteke ya ora mwerega jwa mbeteka onia mpegi kiraro karora karandara mwene ampenga rogre ne karomba kangi ntabya kuigweka togwo gampedagwa irio kando magwa na ndenje ko ito nebero ikarwetha na kigwa no augere akangitanga turenda thirikari tutegere batu twanagioto na karwetha umegwetu nete na arageta kapisa maandamano mathiri mathirire nyumia mukuru wa Nkirote gukinya na boriti na kumwata Nkirote amwe na mwaro wake umagi shumbunge kia bure ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki utegi Reverend Faith Nyota wa kuma Kianzai kaunti ya Meru ni atharimiri kujukia giti kia mukariri giti wa London District kanisene ya Methodist Rwang'irwa Britain mambura ja kwa kumumwamukira cha thithikirite ntuku ya iguru ni nthuranirite rugonoru. Hello Reverend Faith, we are on our way to the church. Reverend Faith Nyota Mwari uria ni muchiarwa na gukurira Kianzai kaunti ya Meru nandi ni ambirite ngugi njeru ya Methodist Church Britain ja mukaririgite wa kanisa iji London hari arekirwe nthumbi iguru. Faith, remember you are worthy. Remember you are loved. You are worthy because the church has tested you and affirmed you, but most of all because you are worthy in God's sight in Jesus Christ. You are God's child. And every day as you journey with and towards Christ in your life and in your ministry, you are testifying to that fact. That was true as you began your journey as a disciple, as you travelled through ministry, and as now as you take on responsibilities of being a chair of district. You are here because you deserve to be and because the church and God have called you to be. And as well as being president, as a member of the chairs meeting, I can tell you that we are so pleased to have such an outstanding minister and person amongst us. Reverend Mwari Nyota nombanite kwa miaka 25 aja Kenya, America na United Kingdom. But as you begin your ministry as chair, I pray that you and all of us will continue to discover the wonder of ministry, not in ourselves, but in God's gift in and through us, and our response to Christ, and our determination to walk with Him. Nari minister wa kanisa ya Methodist Kenya akinya utaramu bwawe kirisa ketio ruko sibitari ya Maua na Charles New Nairobi. Congratulations Faith from the Tongan community. We are here today as part of your circuit. Kiri kithomo ari na masters kiri utongeria na untwire na kuonekana na nkume njega ya kunjia na murethi ujurite moroto jwa Reverend Nyota mwendi kioto na uria ujuketie makinya ja Kristo. It is God who in His Spirit gives us the power to exercise.
Njemwe nterechia antu banko ya thirugaiti ni bakurandura mukandarathi umwe uria bakuga ni akethere mara mundene jwawe na kwithura akijutumira kiri uthondeki bwa barabara ya Maua gwita thirugaiti rumba riao Nandi ni kuthaganwa kioto kiu ni kenda bomba gukiria moturo jao. Dennis Mugendi niwe wina ripoti ije. Kieba na ururu botathira kiri akaribanture antu bankui athirugaiti giconeke bunge kia Igembe South ni kiria bakwathira kinyanyume ya mwaki uria kuthondeka barabara ya Maua athirugaiti kuretura baruga ya kotini akirungi kwate kenje changarawe kuma mundene jomwe kurunti gwara erikagwiria bandu no omitie mutwe na gwita nambe na kunja yonthe na gutiganja itena gikaro inya nayo bakwathira ekiri mu bunge. Iwoni makuru mwana munda oni nde mukuru akwa nakwire na ndatira na twana ndiandete thina bambengire au na bantalile nyumba yakwa oni ntia nkiromba ituro na unture ni nombe tana na bako inondara nabo ana bako barikire kuria thina oni ntukwe kwetuka beto tana mora munda kwambire kunjwa mora ibetere ba barwa ya koti onda kurungamia mora mukenda mundo teka maramare kuma no bendelele kuinja na kinyaruare bekwa iba kore kuba kunja munda yo maramarire kinyila bya ko bya korera byo ndende woni ntena mbere kanyuma thaini MPO ekwo John Paul mwiri no support aka makanya ko tionde kaunwa tuke ako tionda tukwe juma tukathanania na mwalamu yo kare ako baeta baka pureso bakero endeleni kunja mwalamu uteyo ntuko tionda kwa ntubau baba twithira bende ne mangathai ugakwithira iba kuthia ta seria thina ijisia karibantu banku na cio ciambirire nyume o business ya miunda kweja na taitu tewete na miunda iriri o bogo tuma bamwe batonya miundeni ya itha na Nandi ni akiwetwa kirenja ya mwe kurojo ntigwa twatire twandamana yo tupata ya wako tionda na thai mwezi mwanjo ni po atumira erendo atumira station kutuvuruga kenda turekana na nteto isia ko tionda ito guthitangi tugera wa ito vurugite antu ba barabara na akakorea kusika John Paul yo karuthania antu ba thirugaiti wandi mbara ko onire nkuromba kithirikare onini nkuromba bantethie na kenda mponakia kwa mundu uyu akoyombe kusokera kenda menya kungwana baba ko kubathaitira. Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni antu banku iwandi ni athirugaiti Igembe South, County ya Meru. Rais Ruto ni atongeretie mutaratara jwa gwikira kirore kia witikaniria gatigati ka nthiguru ya Kenya na Ethiopia ni kiri kigomano kiria kiria gitite na mbere mucini jwa Addis Ababa. The next steps in delivering on Africa's green industry. APRA focusing on scaling renewable energy sources into value addition, jobs and trade. William Samuel Ruto, the President of the Republic of Kenya, for his inspiring leadership. I'm very proud that we've gone through the motions. We've discussed with many colleagues, heads of state and countries on the journey that we need to undertake on industrializing Africa on a low carbon footprint. It is possible for us not only to industrialize our continent because we have what it takes to do it. We have the human capital to do it. Africa is a young continent, teeming with young people, creative, innovative, educated, energetic. We have the resources to do it. Natural resources in minerals, energy resources, renewable from geothermal, what we have in plenty in Kenya, to wind, to solar, to hydro. Tomorrow, we will be launching one of Africa's largest hydro projects, renewable energy here in Ethiopia, signifying the array of opportunities that are there in the renewable energy space. Africa's strength lies in integration and collaboration. No country can build competitive value chains alone, but united through shared energy systems, financial institutions,
and trade corridors, and in partnership with allies, we can transform Africa from a source of raw commodities into a hub of innovation, industry, and green growth. Au ni oto akinyira muthejo anteto chetu cheru theithatu ngakwendera utuku bubwega mbita Maureen Kinya mwonanirio to mathithio ni Maureen Kirimi.